ariko muzamutekereza irari. Abasaza n'ubu ngubu ari umugore ari mu gupfa gucya ngo munshakire akeneye umugore wiki gahaye kaja guhera umugore twava gucya ku maziko ngo none se bana ngo murabona nzaba nje nyine ngo murabona nzaba ngo munshakire ngo sinoba nje nyine nimurage muzishingirari. Ese muzamutekereza ukera ntibasambanaga n'izina ry'Imana barasambana. Ariko se niki cyabaye cyo kugira ngo uzuje gusambana ufate video utwereke kuko umerewe neza bitungurike cyangwa nitumenya ko uyu mwana yasambanye bitumarira iki niki biradufasha iki? Ese wewe bidufashije iki? Umukobwa witwaye nabi nawe ni igitangaza. Ariko ese muzamwitwara nabi ngo muzishaka kandi bakirengagiza kuko ariko none ese umunsi Yesu yoza uri muri roje umunsi Yesu yoza wagurutse zogenda gute? Umunsi Yesu uzi ko Felix yigeze kubwiriza ikintu abakobwa beza ntibenda kuvaho ntibikunda bazavaho gute kuturabyara abandi tidwa tubabyara se kuturabyara abakobwa beza kuturabyara abahungu beza n'abahari ntibenda gupfa ngo bashire kwa beza n'ubundi ntibenda gushira baracari ino baracahari abagore beza mana we muri mu kwiruka mukagira abana b'abandi birara babibarangira ngo uriya ni ikirara ninde wamugize ikirara? Si wewe wamugiriye hari ikirara. Abakobwa ntiboroshe n'abahungu ntiboroshe iyo bazakundaga ngo muzamushakane nimba uri ikirara n'umukobwa ari ikirara mushakane. Ariko muri mu kugira abana b'abandi birara mugakenera gushaka abitonze. Se babandi mwagize ibirara bo bazashakwa n'abandi ni bande bazabashaka? Kuki uri mu gusanga abantu ngo yasohoye video ese uyisohoye ute ukamusanga kuri Papa Legend muriro watse ibice 5 umurongo wa 14. Turaza kwitsa hepfo ku 16. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. 15. Nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge. 16 haravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Amen. Anasifiwe. Turashima Imana kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Undi turashimira ubuyobozi bwa Air Force twizera bakaduha mikrofone mu gatatu cyangwa se mu gitaramo cabo. Haravuga ubutumwa benshi ariko turashima Imana kandi tubaha agaciro. Turashima na Revera kuba twahuye n'umuntu mwiza cyane. Muramuzi mwamuvuzeho byinshi bihagije kundusha ko twarataramanye n'umwana mwiza. Imana imuhe umugisha anatuganirije neza. Ndashima mwebwe mwese mwaje guterana. Imana ibaheze umugisha. Nta muntu waje gukorera undi hano. Buri muntu yaje kwikorera ubwiwe. Niwirangara ho nyine urataha ucyo. Ariko iyo twaje mu materaniro buri umwe abaje kwifasha. Gusa ni byiza ko tuza kuko turafashanya. Ariko mu buryo bw'umwuka uri mu ndagira icyo atahana bitewe n'icyo yumvise. Kandi kiza kimufasha iwe ubwiwe. Wanasifiwe.
twikirize cyane kandi tube hamwe kubera ko nibyo byiza. Nubwo yari kuba njye gusa n'akabuza yari kuza kampira, nubwo yari kuba njye gusa n'akabuza wari kuza ukampira. Oh, ndatangaye, oh, warakoze. Nubwo yari kuba njye gusa n'akabuza wari kuza ukampira, nubwo yari kuba njye gusa n'akabuza yari kuza kampira. Oh, ndatangaye, oh, warakoze. Doeze Imana icumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye kuganira akanya gatoya hejuru yo kuba maso. Buriya nkunda kubivuga cyane, iyo umuntu bamubwiye ngo nabwirize hazamwe amasije menshi, hakazaho imitwe y'ijambo myinshi cyane. Wasoma ahangaho ukumva wohabwiriza, wasoma ukumva wohabwiriza, ariko umwuka wera azaza gutoranya rimwe rikenewe kuri uwo munsi, kuko ijambo ry'Imana rirakenewe cyane buri munsi. Ariko haba nyine sije Imana izi yamigupasiriza ikakubwira ngo iyi ngiyi ntuvugire gute tuyisimbuke. Rero tugiye kuganira akanya gatoya ko kuba maso, kandi twese turi maso. Hari usinziriye, turi nk'abantu, muri twebwe twese turi muntu ntaho sinzira. Ndakeka ko nta n'uwohunyiza, kuko imyaka yacu habe nubwo abantu baba barushe bingana gute, turi mu myaka umuntu atohunyiza mu ikanisa. Bazavuga ngo guhunyiza nuko abagore nibo baza bicara bahunyiza nka cyane, ariko abasore bangana gutya cyangwa se abapapa bari muno, ndakeka ko nta muntu wahunyiza, ko nta nubwo turi kuvuga ibitotsi bene ibisanzwe. Tugiye kuganira bukeya kuba maso muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya, Haleluya. Revera yabwirije neza, yatubwiye hejuru yo gukura. Mu ndi yahaye akura azamenye uko aba maso. Ntawo ba maso atarakura. Nubwo yari kuba njye gusa n'akabuza yari kuza kampira. Oh, ndatangaye, oh, warakoze. Doeze Imana icumi. Haleluya. Kuba maso tugiye kuvuga ni ukubera amaso umurimo turimo, cyangwa ukabera amaso icyo ushize imbere, cyangwa icyo ufite. kandi ga ni wowe uzi ikiri imbere yawe, ni wowe uzi ikiri maso mu mutima wawe gituma uba maso. Ni wowe uzi ikintu cy'ingenzi kiri mu mutima wawe cyotuma ukibera amaso. Nta kintu na kimwe kuri iyi si, nta kintu na kimwe kitajya kiberwa amaso. Turuzi nuko gusambana uzumva ngo abantu barasambana, abo bantu babibera amaso. Baza bateretana neza bugaca kubera ikabibereye maso cyane. Umuntu azamaje kuri WhatsApp wewe neza saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 zikaba nta mwanya afite wo gusinzira, ari maso kuco ari gukora. Timuza mwumva ko bavuga ngo abarozi bazahaguruka tutirigwanye muri za gahunda se, tuza twirigwana mu bintu byose mukirigwa mujana
mugapagasa mukaruha ukazivuga ngo yoba nari mbonye uko ninjira mu nzu ngo namasinzira ntanarushengya nta n'umwanya mfite wo kuja muri dushe kubera ukuntu ndushe. Ariko iwe yamara kuva muri dushe gucya cagiye nyine wamfatishije udutotsi agakatisha kubera iki? Yabibereye maso. Abereye maso umurimo afite. Amen. Haleluya. Nubwo yari kubange gusa nakabuza wari kuzukampira ndatangaye. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo ikintu cyose dufite muri ubu buzima ikintu cyose ushize imbere cyose ukibereye maso kandi ntawe uzi ukubwira ngo ukibere maso. Abanyarugambo azaganira n'umuntu gutya akama arambirwa ko mutandukana kubera iki? Agiye kukibwira abandi akibereye maso. Nta mwanya afite wo kurindira ngo umunsi bwire buce umuntu atarumva ayo makuru. Ayabereye maso. Haleluya. Haleluya. Aho none se twebwe ariko hari umugabo nkunda cyane yitwa Gitimbwa Bambarara. Yaravuze ngo Imana sinto ngo ku buryo yo kubamo abantu ntibamenye ko Imana ikuri. Kandi Bibiliya zivuga ngo yenze kutugiraho nk'Imana ngo ariko iburaho gato cyane. Uko turabizi ko Yesu akubamo cyangwa atakubamo kubera ko dufite ubwenge nari natekereje ndaganira hejuru y'ubwenge. Nukuri ko nari natekereje ngo tuganire hejuru y'ubwenge kuko naratekereje nsanga aho kumara igihe kinini wawe usenga ngo Mana mpeza umwuka nkeneye kubona umwuka, uzomara igihe kinini wabwira Imana Mana we ubwenge kuko umwuka atiwokorera hatari ubwenge ntizokunda gute? Ariko iyo ufite ubwenge Salomo yasaze ubwenge. Imana iramubwira ngo Salomo we ubwo usabye ubwenge n'ibindi byose urabihawe kubera iki? Yasabye neza. Doeze Imana icumi. Haleluya. Ese uko turi kumwe cyane. Biragoye cyane kubwira umuntu ngo ese niko ufite kikurangaje imbere gituma ukibera amaso. Buri muntu wese azikira imbere yiwe. Hari ikintu njya nibaza nkibaza ukuntu tujya mu materaniro tugasenga kandi n'izina nkunda guterana jewe nkabaho ntumvishije amateraniro kuko naje kumenya neza kuko iteraniro ryose ngiyemo nta wundi rireba ni jewe. Rugabire yabyina nabi yiterera akazarenga iriya yagenda akazaryama munsi ya bafure. Rugabire se nzamubazwa? Nzakubazwa mwene da? Nuko tutazi ko umuntu azabazwa undi. Iyo tuje kubimenya umuntu yogiye atarama nk'uri wenyine ngo banyanaka ngo yafose kandi muzamubyina yase ngo bazabesha muzamubyina nk'iri yakompanyema nyine bavuze revera yavuze ngo ntibakimushiriramo ngo kubera abagore. Ninde mugore wozi nakompanyema? Nabwo umuntu azayibyina ke ziriya ariko wakompanye biza yamica amaguru gutya neza ukama wumva hari ukuntu amavi atameze. Ariko kubera iki? Uyishoboye ayifitemo Imana. Nta mpamvu rero yo gucira umuntu urubanza. Ahubwo se wowe ubwawe bimeze bite? Nubwo yari kubange
kabuza yari kuza akampfira. Ndatangaye, warakoze. Haleluya! Warasifiwe Imana. Kasilo garo. Niki mubereye maso. Ubereye maso iki ko waje gusenga? Ubereye maso iki? Kandi ubu nyine Satani yaratubeshe yamitwibagiza ko dusigaranye isezerano rimwe gusa ryo kugaruka kwa Yesu. Kandi Bibiliya yavuze ngo tuzi umunsi tituzi n'igihe. Uri mu kwirirwana n'umuntu gutyo ukabona arangereye agiye mukanya ngo resti nifise ngo wari inshuti yanje ngo twarakunda ngo bujye kose ngo waze usezera ngo byagenda ngo kujya ngo twavugana kujya ngo uhaunse ngo mwene da ngo si aho kumenye ko agiye umeze ute. Yesu ko tujya tuvuga ngo Yesu ntazabesha kandi niko tubiziranyeho twese ko twemezanya. None kuki twirengagiza ko hasigaye isezerano ryo kugaruka kwa Yesu? Kandi aha ngaha Paulo ntabwo yari mabwira aba Efeso ngo basinzire. Yaza babwira ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Kundi uyu murongo cyane wa 16 uzuvuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ngo mutagenda nkabagira ute abadafite ubwenge. Nuko ugendera mu kigari ariko muzi kigari ikigari kuri uyu muntu uzi ugendera mu kigari ntawo vuga nyine ngo ntagize ariko nawe abaraho kabisa abaraho umuntu kwama guseruka nimba guserutseho nta gahunda ngo tugenda hanga kandi kugeza gusuzugura nubwo atazabikubwira. Nubona umuntu gusaza kubwira ngo caho kagenda yewe nari mfite za gahunda none se wowe ufite izi ngo ntazo mfite ngo tugende none aza nguriya ngo wabuze wa mujana ngo hamagara nyanaka kubera iki ta gahunda nta gahunda. Kandi gusinzira twese tuzadusinzira, abakuze bazasinzira n'abatarakuze bazasinzira, impinja zirasinzira n'abagabo basaza bagasinzira. Ariko se umuntu mukuru n'umuntu muto bataniye he? Bataniye mu gukanguka mu bitotsi. Uzakore ku mwana mu gicuku azayama ngo mbese ubu mubangamiye kuko n'umwana kuramuzutsa ngo agire gute. Ayi mana we nubwo yari kubanye gusa nakabuza wari kuzuka mpira ndatangaye warakoze. Nukuvuga ngo ikintu cyose turuzi ko iriya kamera ukuri abanyiri kamera bayibereye maso ndabesha bayibereye maso bafite udusakame twabo bafite utuntaza yamamenya ko aka kantu kavuye haka kagiyeho mbese ayibereye maso yora mukagusanye n'ivyuma z'abazu ariko iwe nyirayo ayibereye. Ikintu cyambere kiza kiranga umuntu uri maso no kwiha agaciro. Kwiha agaciro reka dusome muri Yakobo mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 3.
naho se Abakorinto wa mbere katureba wa mbere ba mbere sorry Yakobo yes bice bitanu reka tubanza kambere kavuga ngo kwihangana murambare hari ukuntu nawushanyijemo imibare katubanze agace kambere k'umuntu uri maso cambere aza yihangana kuko imira baducamo yiyisi tutihangana twaba tubereye maso ibyo dufite kwihangana ni intambwe umukristo wese agomba gutera muri ubu buzima kuko umukristo utihangana ntahubaho ntahuriho kuko ibyo tunyuramo n'ibyo duhanze amaso n'ibyo biri imbere yacu cyambere nuko tugomba kwihangana uku muzamubona izi ngo zacu tubayemo mu rugo umugabo n'umugore ndavuga hatabayeho kwihangana urugo gokomera mu rugo nta rukundo ruhaba ntago kandi runahaba haba kwihangana utihanganya amakosa y'umugabo nuko amamutandukana mu gitondo utihanganiye n'amakosa y'umugore mwotandukana ariko kubera ko haba ikintu kimwe gusa haba urukundo rubanzirizwa no kwihangana ukavuga ngo kubera kuko uyu muntu umukunda reka mwihanganire umuntu utaza wihangana ntari maso mu gakiza kuko agakiza nico kintu cambere kiza kigusaba kwihangana imiraba ari myinshi nta muntu mwari mwahura ngo yama kubwira gusa nta mpamvu zo kugukomeretsa yama gukomeretsa neza gukomeretsa amaze nawe utihangana ugakora igitangaza ukamusubiza ugasara ngo se kukuriya ngo yarayobye ngo ari karanze kubera iki wananiwe kwihangana kandi uratsinzwe bavande muri ubu buzima tutihanganye n'izina ry'Imana twaba dusinziriye nk'abana batakuze kandi mu materaniro ntituza ngo turi kuza gusa ahubwo tuza kwiga nimba twari tugeze kuri rimwe tukaja kuri kabiri twari tugeze kuri kabiri tukaja kuri gatatu kuko amateraniro ntabereyeho ngo tuze gusa ngo twabyinnye igisirimba ngo twagiye kuri YouTube ngo umuntu aza guhamagara wenda ari imbarara ngo yewe nakubonye uhawe ubyina ngo nakubonye uhawe utamba muri Amerika wenda nk'abafiteyo bakuru babo cyangwa barumuna babo abana ngo nakubonye ngo wabyinnye ngo watambye neza bibe bimaze iki nta kintu na kimwe bitanga ariko umukristo cyangwa umuntu uri maso ajya yihangana muri Yakobo niyo wazavuga ngo mureke kwihangana gusoze umurimo wako mwihangane uri kumwe n'abandi wihangane uri inyuma y'abandi wihangane uvuge ngo Mana we kubera akagakiza mfite ibi bintu ndabisohokamo nte ese biragenda gute Mana mpa kwihangana nimba umutima wakujemwo wirari irari muzamukinisha irari ngo rizari zara ngo rizari twita ngo rikabyara ngo kandi ikabyara icaha carangiza naco kigatwita kikabyara urupfu niko Yakobo yavuze kandi irari ni ikintu nasaze ni indetermine ni ikintu kitazagishira
ukuri kora rizajyama ari kubwaho ni byiza kandi ariko Imana mwihangane bavandi mwihangane. Hari umuririmbyi wararinze aravuga ngo mwihangane nubwo mwanyura mu bigeragezo byinshi. Mwihangane, mwihangane kugira ngo mubere maso umurimo mufite kuko Yesu karaza. N'izina ry'Imana Yesu karaza. Icya kabiri twiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Ese kubera ko turi mu kunanirwa kwiha agaciro, naje gusanga muri ubu buzima ubu ngubu turimo, naje gusanga decision ari ikintu cya mbere. Decision, amahame niki ni ukuvuga ngo ihame nubona ntugira ihame mbese mu magambo make nzobuhari kuko ihame ni ikintu umuntu ahagararaho akavuga ngo iki kintu sinzagikora naba ndi mu mwuka naba ntawurimo, iki kintu ntabwo nzigera ngikora. Warangiza ukabisinya izina habe nubwo hoza ibintu bimeze gute ntaco wokora kuko wagize gute waragisinye kandi wavuze ngo nubwo bizogenda gute. Muzi impamvu abantu bari mu kudusuzugura, abantu bakaduca amazi, ni ukutiha agaciro. Uko wosirimba kose abe nubwo wose urenguka inyuma yari amarido ukarenguka inyuma yari amabati, ariko uza wiha agaciro. Nta muntu wovuga ngo nyanaka byagenze gute, ariko se usirimbye wiha agaciro gute? Urinde. Ariko muzi iyo bavuga ngo umuntu w'umugabo ngo asabeshe, kurumva bo ngo umuntu ngo aza ngo uriya mugabo ngo ninde ukubwiye amakuru wa ngo ayiwe ngo reka ngo nimba ruriya we ngo wango sinoya hakana ngo ariko ngo sinyemeye. Ngo bavuze ngo nyanaka yagize gutya ngo niko bavuze ngo nimba ruriya ngo uko yabikoze nguko undi ngo nimba ruriya simzemeye, ariko barashobora kuba bamubeshe kubera iki aramuzi. Uku turaziranye. Hari umuntu uzureba ukamuvuga ngo nukuri ibi bintu biramugwiririye ariko simbimuziho kandi mbihagazeho ko ndabimuziho. Hakaba uwundi bavuga ngo akoze iki ngo ahubwo yari yaratinze kubera iki ntajya yiha agaciro. Turuzi ukuntu ukuye fose musirimba mugasirimba kandi ni byiza Imana ibahaye ayo maguru, abatayafite bari kurira. Ariko se usirimba gutya wiha agaciro gute? Wiha agaciro gute? Wiha agaciro gute? Ubu nyine hateye ibintu uri mu gusanga nimba ari bwo abantu bakimenya ko ubusambanyi bwaje, si ni mu kumenya kandi ni mu kubyibaza nkabyibaza. Suko Paul yaravuze ngo suko namaze kugerayo ngo ariko icabaye nibagirwa ibyashize kugira ngo singire bigize gute ibiri imbere. Kuki uri mu gusanga abantu ngo yasohoye video ese uyisohoye ute? Kubera iki? Kubera umutima w'ubujyajya winjiye mu bantu agateretana n'umwana w'umukobwa amubesha ko amukunda, ahaye amufata video yarangiza akamuta hanze. Ese ko muri mu kubona uzogira icyaha cyo gusebya undi mwana ugire n'icyaha cyo gusambana nibirangiza bikugeze kuki? Muri mubiki bavande? Nibiki byateye nibiki? Ese muza mutekereza ukera ntibasambanaga n'izina ry'Imana barasambana, ariko se niki cyabaye cyo kugira ngo uzuje gusambana ufate video utwereke kuko umerewe neza bitungurike? Cyangwa nitumenya ko uyu mwana yasambanye bitumarira iki? Niki biradufasha iki? Ese wewe bidufashije iki? Mwiha agaciro. Nta muntu n'umwe uzoza kuguha agaciro ndibikunda. Umuntu yuririra kuho wateye intambwe. Nutera intambwe ufite agaciro naje nzakaguha, kandi nintiha agaciro njewe Kamariza wewe tuzakamba. Uzakamba ushingiye kuki? Bavandi twiha
agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyaha. Nuje imbere y'abantu uvuga ngo nihaye agaciro, n'umuntu avuga ngo nyana akagiraga aza yiha agaciro arashoboye. Haleluya! Yesu uri muri twe. Yesu ngo ntabwo agituye mu ihembe. Ubu Yesu asigaye yibera muri twebwe. Ariko se Yesu mubana umufasha ute? Umufashe gute? Abakobwa beza ntibenda kuvaho, ntibikunda. Bazavaho gute? Kuturabyara abandi. Tiduha tubabyara se? Kuturabyara abakobwa beza, kuturabyara abahungu beza. N'abahari ntibenda gupfa ngo bashire. Ariko se uziha agaciro gute? Uzakiha gute? Uziha agaciro gute? Kwa beza n'ubundi ntibenda gushira, baracari ino, baracahari. Abagore beza mwana we, uko hari ikinyejana cacu twebwe tuzosaza. Inyuma yacu hari abandi bibitangaza. Ariko se haleluya, bizagenda gute? Muzabigenza gute? Mwiha agaciro irari ntirizashira. Irari ariko muzamutekereza irari. Abasaza n'ubu ngubu ari umugore ari mu gupfa gutya ngo munshakire, akeneye umugore wiki gahaye kaja guhera. Umugore twava gutya ku maziko ngo none se bana ngo murabona nzaba njenyine, ngo murabona nzaba ngo munshakire, ngo sinoba njenyine. Nimurage muzishingira. Biragoye cyane, biragoye kubivuga, ariko tuzumve mu mwuka. Tuzumve mu mwuka, twiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Uko umuntu utihaye agaciro, ese ni vice cyangwa ni perezida, utihaye agaciro nta wundi muntu n'uyu uzaguheza agaciro. Icya gatatu, ingeso nziza. Ingeso nziza zigendana n'agaciro. Abafilipi igice cya mbere murongo wa 25 hajya havuga ngo icakora ingeso zanyu ngo zimere nk'uko bikwiriye ngo mu butumwa bwiza bwa Kristo, ngo kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza. Kugira ngo jewe Paulo ninza kubasura, woga ni Paulo si Yesu, cyangwa nindamuka ntaje zumve ko mushikamye mu mwana. Kubera ingeso nziza. Nubwo abantu batabikubwira, ariko wowe ubizi kuzifite. Paulo yaravuze ngo hari ibyaha, ngo hari ibicumuro ngo biza bitwizingiraho. Ibyo ni bya bindi ushuka, ni nka kwa kundi umuntu aza kubwira mugahana gahunda. Wenda habe nanje biza bimbaho. Mugahana gahunda ngo yewe ngo ndasohotse uracari ko wambara. Ibyo ni bya bindi bitwizingiraho guke. Icumuro bitwizingiraho. Ariko ntiwoyoberwa kugira ingeso nziza. Mugira ingeso nziza. Icakora ingeso zanyu zimere nkuko bikwiriye mu butumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo jewe Paulo ninza kubasura cyangwa se nindamuka ntaje zumva ibyaha. Petero we yaravuze ibice 2:12, mugira ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza uzabatere guhimbaza Imana. Bavandi nukuri tituzi umunsi Yesu azaza. Nico kintu Yesu nawe yadukoreye arawuduhisha. Bibiri zivuga ngo babiri bazaba bajyamye, ngo umwe agenda ndasigara. Ese uzosigara? Ese umunsi Yesu yoza uri muri loje. Umunsi Yesu yoza wagurutse
byogenda gute umunsi Yesu uzi ko Felix yigeze kubwiriza ikintu. Felix uyu w'imbarara uhaye uza hano yaravuze ngo ubu nyine ngo hateye ikinyoma gisa n'ukuri. Umuntu akama kubesha bihagaze ku buryo utohera habe n'akantu kangana nguko guhakana ku rugero. Ubu nyine ntimuzi ko naje gutarama umuntu akama hamagaraga nk'umugabo w'iwanje kamubwira ati Kamariza yagiye ari hari haruguru kuri El Shaddai ariko ndari mu ikanisa musanze ari muri ibi n'ibi. Urumva yotinda kwemera tiyotinda kwemera kuko azaho nagiye kandi bamubwiye ko ariho bagize gute basanze. Abantu bari mu kubesha akakubesha ikinyoma ukama wumva nta hantu wohera uhakana urahera ndaho karakubesha ikinyoma hagazeho kandi ari ikinyoma. Ingeso nziza zekenewe. Ingeso nziza zitazikenerwa n'umuseya akabigendera akabagira fiera akavuga ngo umwana wanje agira ingeso nziza. Umwana wanje ndabizi nubwo noba mpari nubwo ndahari ameze neza. Umugore akavuga ngo umugabo wanje abe nubwo yoja mucara akamara ukwezi akamara ndabizi ko umugabo wanje mbihagazeho umugabo wanje ndamwizera. N'umugabo akagenda gupfa gasa akavuga ngo umugore habe nubwo byogenda gute inzi ko umugore wanje ahari ndabizi mbihagazeho kuko umugore wanje ndamuzi agira ingeso nziza. Haleluya! Kandi ukumuzamona abantu bashaka kugira abantu ibirara nta muntu ukunda ikirara. Abe namwe mutarashaka ntawo kurangira umukobwa w'ikirara ngo umukunde. Uzubuzwa niki kumukunda kandi ari we wamugize ikirara. Muri mu kwiruka mukagira abana b'abandi birara babibarangira ngo uriya ni ikirara ninde wamugize ikirara si wewe wamugiriye hari iki kirara. Abakobwa ntiboroshe n'abahungu ntiboroshe yo bazakundaga ngo muzamushakana nimba uri ikirara n'umukobwa ari ikirara mushakana. Ariko muri mu kugira abana b'abandi birara mugakenera gushaka abitonze se babandi mwagize ibirara bo bazashakwa n'abandi ni bande bazabashaka. Mube maso mubere maso ikiri imbere yawe. Kandi Yesu ntiyagusezeranye kuzapfa ufite imyaka 20, ntiyagusezeranye kuzapfa ufite 50, ntiyagusezeranyije kuzasiga abuzukuru rugabe, ntiyagusezeranyije kuko uzuzukuruza kira, ntiyagusezeranyije kuko uzasiga abana 5, ntiyagusezeranyije kuko uzasiga n'umwe. Niyo shingiro yo kugira ngo tube maso kuko tutazi ejo. Sinzi umuntu wavuze aravuga ngo abantu bari mu kubesha abantu ko babaja mu ijuru ngo ko bakijijwe ngo abantu nabo bakababesha ko babaja mu ijuru. Ukabesha pastor ukamwesha pastor akamavuga ngo nta wundi mu Kristo yarangiza ngo niwe uhauje nawe yamubeshe nawe aramubeshe ukama wicara uri muri ubwo buzima gusa. Wabeshe pastor ubihagazeho ko wamubeshe pastor nawe akakubesha ku ijuru uzagira tuzarita. Ariko kandi tituracigwa yiteka ku buryo umuntu atobasha guhindukira ngo avuge ngo ngomba kubera amaso ubugingo bwaje. Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi aracahari. Ni ukuvuga ngo aracahari decision yose wofata cyangwa icemezo Yesu ari kumwe nawe. Tube maso tugira ingeso nziza twihangane twiha agaciro k'abakozi b'Imana. Namwe ba cameraman nukuri hari ukuntu muza mubikora muri mukwama mwirukanka mukama mucamwe akantu kangana cy'akamafuti barangiza tukakareba kandi tuza tukareba tugaseka tugahwera. Ariko se ngaho mbwira ukama wiruka aho umuntu ahohoteye aharirimba akaba ariho wamushira gutya warangiza kugashiraho ntituzi gaho yatangiriye ntituzi n'ukuntu zuze
ukamusanga kuri Papa Legend muriro watse yemwe nikujya pasiteri yavuze ngo nikujya uzusaba umuntu wimye n'ukuntu Yesu aza guha amafaranga ya cano waragize nawe ukayikoresha nabi kandi iyo ayiguhaye izi n'ukuntu uzabigenza ukunguka. Bavandi tube maso, tube maso, tube maso, tube maso, tureke gusinzira, tureke gusinzira ubuticura. Gusinzira ubuticura ni ugusinzira nta gahunda. Ubayeho ndutunze Bibiliya, ntuzi usoma Bibiliya, nta n'ijambo mugane wa pasiteri bo kubaza ngo ese uyu murongo nuwuhe. Hari agakomedi kamwe numvise babaza nimba ari umugore, baramubaza ngo ese ngo nuwuhe, ngo ni kihe gipanda zi muri Bibiliya. Imba yaravuze ngo ni Zaburi ngo bice 103 ngo havuga gute ngo Yesu ararira. Nta wundi wakumvise ngo haravuga ngo Yesu ararira kubera iki ntajya asoma ijambo. Ariko umurongo umwe urahagije kuwusoma ukajyamo, umurongo umwe urahagije kuwusoma akajyamo. Twiha agaciro, twihangane, tugira ingeso nziza, tugira ingeso nziza. Umugore wese yava akajaza ashimishwa n'umugabo w'ingeso nziza, umugabo nawe azashimishwa n'umugore w'ingeso nziza. Umwana cyangwa umusore, ababyeyi bashimishwa n'ingeso nziza. Umukobwa witwaye nabi nawe ni igitangaza. Ariko ese muza mwitwara nabi ngo muzishaka kandi bakirengagiza kuko ariko none ako gatura abasore kandi nivyo bitwuzuye. Birotirarangiye. Twiha agaciro kandi tugira ingeso nziza. Niturangiza twihangane, tubere maso ubugingo bwacu, kuko ntawe ufite isezerano ryo kuzapfa nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3. Ntawe ufite isezerano ry'uko azamara imyaka 100. Ntawe ufite isezerano z'uko azuzukuruza. Ntawe ufite isezerano ry'uko bizagenda gucyana gucya. Ariko twiha agaciro kandi niturangiza tubere maso ubugingo bwacu, kuko ejo cyangwa none Yesu yoza, ejo cyangwa ejo bundi Yesu yoza. Ariko se Yesu azaza asange uri maso, ubereye maso ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe nta wundi muntu n'umwe uzabubazwa, yaba pasiteri. Nasonye ijambo rirambwira ngo mu ijuru nta titire y'abapasiteri ntani yacu, ni ukuvuga ngo tuzarutanwa gusa imirimo, ariko tuzaba turi umuntu umwe. Rero pasiteri natizera hazasigara nyine. Ariko ni ukuvuga ngo tube maso, tube maso. Kandi kuba maso si ukubura ibitotsi. Habe nubwo wosoma ijambo rimwe umurongo umwe muri Bibiliya ugasenga ukajyamo, uburaranye gahunda nziza, ubusiziriye neza, nta gahunda, nta yindi gahunda. Uba watekereje Imana, ukaganira nayo mu ijambo, ukaganira nayo mu masengesho, warangiza ugasinzira ukiragiza Imana. Hari uko utabugize. Mureke twiha agaciro, tugire ingeso nziza. Niturangiza twihangane muri uru rugendo, nitumara tubere maso ubugingo bwacu. Ijambo ibane namwe nanjye urivuze.